Hey, yabahlali kuyayithiwe for umuntu osemzansi ukuthi aku-understand-e kunzima. Ubobonga umuntu wasemzansi meku-understand-ile. Njeba nami-ke ngithi ngifuna ukubonga ukuthi njeba ngiyabona ukuthi ama-subscriber ayakhona futhi ayangena and ayanyuka ayakhula. Ngithi nje ngicela ukuzibongela nalapho, kodwa ningagcini phela niqhubeke nisubscribe-ile abangaka-subscribe ngoba lokho kuzobe kuyangisiza bahlali. Hayi bahlali, ngithi mina ezinye izinto futhi ziyinkinga ngani, uze uhambe uyofuna ubufakazi ngokuthi ufuna ukwanelisa umuntu ongafuni ukwaneliseka into omtshela yona. Awukuzweke mhlali, uLerato useze wazijuba wahamba wayofuna iy'ncwadi zokuthi asipruvele ukuthi yena indawo le, ihhotela le ingeyakhe, ngoba nje asifuni ukuthi sizwe into eshiwo omunye umuntu, ngoba nje shuthi silwa nempumelelo yakhe, ngoba nje asifuni ukubhiliva ukuthi lo muntu omnyama uthe waphatha lento. Okay, angingasho ukuthi umuntu omnyama, lo muntu o-brown, ngibuye ngilizonde nale gama lokuthi umuntu omnyama. Angifuni ukuthi ngikholelwe ekuthenini lo muntu o-brown uthe waphatha le ndawo eyakhe, ibhilonga kuyena. Funala nje umuntu aze ayolanda iy'ncwadi asipruvele ukuthi ngampela le ndawo eyakhe yini, ukudeleleka noma yini. Or mhlambe yithi thina abantu abamnyama sesazitshela ukuthi vele thina asinadololo, asinatwa, siziphilela ngaphansi kokuhlupheka. No, asifanani. Bahlali, kuthatheni lokhu nikusebenzise, asifanani. Bakhona phela abathe bathola ithuba, bakhona ukwenza izinto ezi-right empilweni, or bakhona ukuthi baseyivele iy'ngane zabo zithi mayifika zifikele phezu kwe-something. Bakhona-ke labo kuthe bafika noma kade mhlawumbe ubaba wakhe no-something, kodwa wabaleka wasala ungenadololo wena, wasala nje utwa. So asifanani. Abanye-ke vele uthole ukuthi heyi kunzima vele emuva ekhaya, vele akunalutho kubi. Okunye kuthola ukuthi mhlawumbe umndeni vele nje wenziwa izinto zesintu ukuthi vele ungabi nampumelelo, kungaqhubekeli phambili izinto. Nomunye noma ethi uyazama kumoshakale, kungabi khona nqubekela phambili. So izinto ezinjalo-ke bahlali ziyenzeka singumphakathi, kodwa bakhona abathe baba nenhlanhla or bazalwa nayo, or bathola ukuthi umuntu azophilisana naye abe nesandla empilweni yakhe, or lo muntu yena uthe mezalwa wafika vele kunezinto ezimlindile lapha emhlabeni, njengoba ngisho ukuthi asifanani. So-ke bahlali, uLerato uze waphoqeleka ukuthi manje akahambe aye kofuna i-CK yokuthi azosipruvela ukuthi vele ihhotela ingeyakhe, Nkosi yami, ngoba nje umuntu bengafuni ukuthi akholwe ukuthi ihhotela le i-ownwa wuye uLerato just because she's brown in complexion. Ya understand? Inkinga iyo leyo nje, silwa nayo emqondweni ukuthi silwa nombala wethu, ukuthi sile mbala so nje siba nokuthi nje umuntu oyilebala akasoze aphumelela. Kanti akusekho kanjalo manjena, sesiyaphumelela ngendlela ezingafani, sesiyaphumelela. Yabo nje uzuzibuze na ukuthi hawu kanjani indlela uNkulunkulu athi waliblessa ngayo leli bala ukuthi nanti aliqhubekele phambili. Wena osasitakhe laphana ukuthi ibala leli aliqhubekeli phambili, alenzi lutho empilweni, uyabona ukuthi uyazicindezela. So-ke mhlali, ngithi angidlulisa lawo mazwi ukuthi uLerato ihhotela upruvile, wabuya ney'ncwadi ezisho ukuthi vele leli hhotela lingelakhe. Loko bekukhulumeka, izindaba ebezikhulumeka
ayikho loyo nto, ihhotela lingelakhe uLerato. Bahlali, is just that nami ngimoshakalelwe ifoni, otherwise bengizonishuthela leyo CK yakhe ukuthi ngimbonise yona. But manje ifoni yami iwili yaphahlaka iskrini. Ezi niqhubeka ni-subscribe, ngizothenga ifoni entsha nginibonise izinto ngezinto mazenzeka efonini, then ngibe seskrinini. Ngiyanithanda bahlali, niqhubeke nje ni-subscribe, nileke ni-subscribe-ile bahlali. Ngiyanithanda webahlali, niqhubekile phambili.